Bishop owamuhabura diocese nagira ngu obugaro obaherize abantu abinobulema ahambiri yabo nobwe obubatungire okuruga ombigombe ebitari bimwe na bimwe eby'abantu abali kuhereza obuyambi. Ogwayonjire yashoborora ngo bwahati irwariro iyo nigezaho okubasa kuyamba abana abari kuzarwa bine obulema ngo hamwe na nabo ababazire babo bari kunagaho. Imana cyane kubwo igikorwa dukoze uyu munsi cyo guhereza abana bavutse arabarema ubugare bwo kugenderaho no gukoreraho 10. Kandi turashimira Imana abagira neza badufashije. Bishop nagira ngo irwariro rikatunga ebizibu na mnonga kucendera aha kutunga obuyambi okurwo mahanga g'abajungu ahabo burire obwa COVID-19 ngukani no bwahati abamwe ngo bakuzire mnonga tebakibasa kuhereza nayongera agira ngo bwahati bariyo nibarundana sente okurebera omukutahoza fundraising. Ingorane duhura nazo muri uyu mwanya wo kureberera abo bana bavutse arabarema kandi n'abandi bana abo banyina babyara bagahamagarwa nangwa hariho n'abandi bana bo banyina babyara bakabata kubw'imbabazi z'Imana tubazana hano. Ingorane tugira n'ubufasha buhagije bwo kubareberera. Bishop Mbitse asimire government ya Uganda ahabwo kubesiga ekabahereza irwariro ngo babase kurikurakuranisa ngo kandi bagume bariye bembere ari kushaba ngo bayongere no kubahereza obushagici. Turashimira government kuko nabwo ijidufasha na cyane mu kuduhereza abakozi none nkubu in charge wo turi nawe ashashurwa na government. Okurugirira hari Jovia uwa Maria ori gukora ahirwareri nagira ngo abantu abinji nibacetenga obugari mu bito bwahati babasize kuhereza habo abo babasize. Around 90% referrals especially in the neonatal unit, and these mothers are only coming from government health facilities that they opted for a free service, and sometimes they end up in our hands where they have to meet the cost. Abazire ababa nabo batungire obugari nabo basimire diocese ahabo kubasa kubakwatiraho. Ingendi gushima diocese muhabura w'Imana yakoresheje najene guri imihano gushima muhabura diocese kizeho na Jene Green bashwe kutubuyamba kuri abana bacu bavutse arabarema. Umwana wanje ni Kimpaye Sara ndikubashima kuko umwana wanje ataragira ubufasha nabonye ubufasha bw'akagare ko kuja araberamo ne mwakoze cyane. Makuraga gasha kwa Adonia Ateire.